Waqt laqgħa tal-Kumitat Parlamentari tal-Kontijiet Pubbliċi, David Galea li kien Project Manager tal-proġett Electrogas għal kif huwa jinsab diżappuntat għal mod kif qed isiru l-mistoqsijiet mid-deputati Nazzjonalisti waqt dan il-Kumitat. Huwa semma wkoll kif anke saru attakki personali b'mod aggressiv fejn semma meta madwar xahar ilu f'Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi id-deputat Nazzjonalista Karol Aquilina sabbat dokumenti qudiemu. I am extremely disappointed at the way in which the line of questioning is being managed. I note that in spite of several claims made in public by your kind selves on several points of concern that you feel have been raised by the NAO, so far you have refrained from requesting me to respond to these assertions, but have been limited to your intervention on personal attacks. Mhux tal-li personal attacks biss, tal-li Dr Aquilina attakkani b'mod aggressiv finejk l-aħħar darba sabbat il-karti f'wiċċi u beda jsabbat fuq il-mejda. U jiena l-atteġjament minix ħan nittolleraħ. Hawnhekk qabeż id-deputat Nazzjonalista li b'toni jibes kellem li Xhud bi kliem li bosta qalulna li kien wieħed ta' teddid. U din l-attitudni li għalik illum ħadd tiġi. Jien ma naħu l-ebda attitudni, Mr. Chairman. Jiena min jagħmel il-mistoqsijiet, taf kemm iddu tagħmilha sa kemm Mr. Chairman. Id-dikjarazzjoni ta' Beppe Fenekadami issegwi dak li għamel id-deputat Nazzjonalista Karol Aquilina meta sabbat id-dokumenti quddiem David Galea. Iġbi inti Thomas li attendejt tal-qamija. Tal-program sponsoring team. Imbagħad id-deputati Nazzjonalisti bdew jistaqsu lil David Galea fuq in-negozju tiegħu. Bil-wib tal-Gvern Glenn Bedingfield joġġezzjona għal dan. Hekk kif m'għandux x'jaqsam mar-rapport tal-Awditur Ġenerali li qed jiddiskuti dan il-Kumitat Parlamentari. Is-sieħeb li qed jissemma li qed isemmi l-Onorevoli Karol Aquilina. Sewwa, issemma fir-rapport. Meta inti kellek ix-xogħol, meta inti kellek ix-xogħol tal-Ena Malta, kont ma' dan is-sieħeb tiegħek fin-negozju? Le, mela m'għandux jaqsam, bir-rispett kollu. Ħanoqogħdu nsemmu n-nies hawnhekk illi laqqas biss kellhom x'jaqsmu ma' dan ir-rapport.